Od juče u autokućama i vulkanizerskim radnjama širom Srbije mnogo je više posla nego inače. Čak je i do 50% povećan broj onih koji dolaze da na svom četvorotočkašu letnje gume zamene zimskim. Kao i na svaku drugu i na ovu novinu vozači različito reaguju. Kupio sam zimske gume. Pa zakon je zakon, moramo da ispoštujemo. Nisam. I ne planiram da kupim, pošto ne radim nigde, nemam. Odakle? Planiram da kupim zimske gume, ali nisam kupio. Tako. Hvala. Trebalo bi da ima zimska guma, zbog bezbednosti u saobraćaju i tako. Prošle godine 2 bilo je obavezno, a 4 ne nameravam da kupim. Mislim da se vozim samo kad nema snega. 2 godine je vozačima bilo dozvoljeno da imaju samo po 2 zimska pneumatika. Od sada će ipak morati da poštuju zakon i da posjeduju 4 zimske gume u slučaju da vremenski uslovi to zahtevaju. U suprotnom rizikuju da plate kaznu ako ih zaustavi saobraćajna policija. U slučaju da se ne poštuje ova zakonska procedura, vozači koji nemaju zimsku opremu, u slučaju da je na kolovozu sneg i led, znači za pravna lica predviđena je kazna od 100 do 800 hiljada, za odgovorno lice u pravnom licu od 6 do 50 hiljada dinara i za fizičko lice od 6 do 20 hiljada dinara. Bez obzira na to da li ćete se kao vozač odlučiti da zimske gume nabavite iz razloga lične bezbednosti ili iz straha da ne platite kaznu koja nije mala, zimske gume svakako imaju svojih prednosti, posebno u ekstremno hladnim uslovima jer su njihove karakteristike bitno drugačije. Karakteristike zimske gume su po samim oznakama što nosi MS, može da ima pahuljicu, može da ima planinu. Znači, to su karakteristike koje obeležavaju tu zimsku gumu, a inače su mekše, bolje prijanjaju snegu i samim tim daju bolju dodirnu površinu samog vozila na snegu, ledu ili poledici. Debljina šare ne sme da bude po zakonu manja od 4 mm, jer takva debljina i manja debljina od toga ne daju tehničke karakteristike same gume u potpunosti. Inače, cene zimskih pneumatika kreću se od 4,5 do 17,5 hiljada dinara u zavisnosti od dimenzija i proizvođača. Ukoliko su vremenski uslovi takvi da na kolovozu ima snega, leda ili poledice, vozači su u obavezi da na svom vozilu imaju sve 4 zimske gume. Ovaj pravilnik važi od 1. novembra do 1. aprila.